Isa zo te chanala kalau lom le vek chu a January ni ruk sang hele somni paru kan lo thleng ta tuntu ma hian khovel ngei ven mi pui ngei ven kan han thlur bing le dona chu Iran chungchang hi ani Iran han buai khop maya economy a buaina lian tak an nei wangin an economy tlak chiat me ko wangin mi pui ten lungoi lo na lantirin sarkar laka tuna hian nor an huai hot me ka nia Iran hi chu Islamic State zinga po Middle East ram lian le thil ti theianga soi khani ve a Israel US hian na takin rampo na tang hian nor ve reng bok diplomacy lama tuna hian nor na lian tak Iran chuna tok me ka ni protester te Iran sarkar hian ati du da a an chunga rong taka chen e chuan an mani chanturin Iran mi pui chanturin sipai kan tir lut mai thei ti kha drama thu soi khania chuti lai chuan Iran nuclear chungchanga mathar alak chhole me ka wang le uranium enrichment level tisanga chutianga nuclear ral thuam lam a hoile ni alanta ka wang bok hianin US le Israel chuan Iran hi han nuai le sal hi an chak sa hrim boka chutiang vel chu nia tunlai hian Trump hian oil wangin Venezuela chu anor me ka nia chutiang de bok chun Iran hi oil nga ram an nia crude oil nga ram an nia oil wang ringot po hianin Trump hian Iran hi lu chhole du mai ngem ti te chu mitam tak ngai dan haloni ve mek bokani ole ainga po chu ni se Iran an buaya protest an huai hota ani telin he an lungoi lo na sarkar laka an lungoi lo na hi alian tel ania Trump chu aron in rol to mai ngem ti chu tuna hian mitam tak rin dan ani chhota an ngai ven viau mai rampon atanga US le Israel in rol anga Iran hian angai wangin protester te mong hiata US le Israel chu Iran chuana puwa chu Iran hi tuna hian in survival mode a omani ti te ani dam kho chuak turin tuna hian be takte na be ngai ta ti te chu media tam tak puan dan haloni bokani Irana nor huai hot ani awang hian mi somthum panga in nunan chan tareng mai karma salam khanin mi parukan thi ania mi parukan thi lai khan US President Donald Trump chuan protester te chunga Iran sarkar in rong taka chetna kalpui nei chuan US in rol mai thei ni khan halo puang to hei tuna somthum panga in nunan chan tareng maya mi za somni chuang tuna hen man han ni to bok ni a soi ani US President Donald Trump chuan imin khan Iran hi vaukhana tak mangina norlea remna zonga norhoi hotu te adoranga ni tharum mangina ti turani lo Washington chon chu tenga ati ni chuanin in rol theina anei ni in asoi mo mai Iran rama norhoi hotania rampuma buena achuak chunjom zela heta mi somthum pangai nunan chan tareng maya hei hi US ina human rights activist news agency ina an serani he pol hian norhoi hot chung hian mi sangkhat jani chuang hrenani to thu right activist news agency te chuan an puang thunga norhoi hot tu mi somni pakwa naupang pali le security force panni telin an thi to nia tarlan an nibok Iran ram province somthum pakhat zinga somni pasaria norhoi hot hi a try dar towa agency tarlan danin Iran province somthum pakhat zinga somni pasaria mun jani somnga chuanga norhoi hot mekani he pol hian Iran ram chung activist te kal tangin thuan la khom thina tunma buena chhualai po khan an rin tlak viau ni a soyania Associate Press report chuan hemi chungchang hi tar langin USA Human Rights Activist News Agency ti report here in tlak to khat viau ni a soi ani heti lai hian Iran Revolutionary Guard nena in nei tak angangai semi official First News Agency chuan imin lam khan norhoi hotlai hian police officer jani somnga velle Bazis volunteer force member somli panga vel an hliam ni in apuang tramai na rol donem thi an pun chho zelo wangin US in rol na po anhai chhotel tel ni in alang US President Donald Trump chuan nimin khan Iran chu vaukhana na tak mangina norlea remna zonga norhoi hotu te le a thazaya dor turin an sarkar ngena Washington chu ain rol thei ni in a soi engang chi in ga in rola tuma engang chi in nge malaga tum ero Trump hian a soilo tera na tengin hei hi na taka chanlet ngalani Trump hian in rol theina pakhat ma nei lo ti te chutiang chu ania chutianga anin rolani vai chuan Middle East US chi pai om te chuan bayan tok ngalang ti in Iran chuan na takin an changlet ngal ani Trump a vona hi Venezuela laka be pui an thlak nu khan Iran a vona hi ana zual so ani nor huai hot hi tuna hian na taka kalpui meka ni Iran sum tlaniam economy tlaniam na solo tuk wanga ni bermaya
khan nor chan masaber kha ni chumi hnuah chuan thil lian zawka a chang chho ta niin a langa tuna chuan kongpuya mi tam tak pungkhawmin an sarkar le an political system chu an soisel le na saviau to a Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei dulo na thu nau chhuwa puina saviau boka thlak danglam na lian tham tak na yan phut Israel ne na ni som panhi chung in dona an nei hnuwa khanin rengna khau tak mai Iran laka hian kalpui ania December thla khan US dollar khat le Iran poisa makte doi khat point pali vel z ain hen nia soi ani chutiang khop chuanin Iran poisa atla niama a hlulo viau to nia soi ania ramdang media te chuan an state and call media ten thu an puan hi hurin tlaka niam ti te an zir chiang ve tho bok thin ramdang media hian Iran chunga thil thleng tak tak hi an hretam lo nia soi ani bok online a video chuaka chuan mipui pungkhom mun tam taka hmu tur an oma silairi hriat tur om cham chi boka Iran ram chunga journalist te point khapna khau takan to ka ni ti chualo tur thil thleng la zongan puang theilo nia soi ania rampona jin khap ania ti du da emo manemo journalist Iran journalist chuan tok thei reng an nia tubole dolung in kara khosan soyang mayen andin munia chep viau akhir viau nia soi hani chuti chung chuan in norhoi hot hi chun zom zelania Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei buena siam tu te chu an hmuna an omna hmun tur taka da an ngai ani ati chu Iran mi pui ti thin rim tu le borok ti so sang zual tu nia soi ani bok heti lai han Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Israel chuan Iran mi pui an thlop ni in a soya Islamic Republic a sarkar laka nor hoi hotna na sa takala om chho zel ni in Israel Prime Minister po hian ron soya kongzo lian tham tak takin kalpui ania sumdo na hmun atla chia a sumle paila mahar san na tok sumdo na hmun le dor nei tu tam tak chutianga bankrupt engemaw zat anom chho mek nia soi hani kumpa selama Iran sarkar do dalna nor hoi hot angkha ala tling lo na chungin sanele somni panhian nor hoi hot kha tuna nor hoi hot hian ala phachi lova sanele somni panhi kha chu turu takani chun thla Israel le US in Iran sipai laka be pui thlakna han kalpui nuwa hrekna thar Iran laka hian kalpui ania hei wang hian Iran economy chu a chaw raw viau nia soi ani cabinet meeting a Netanyahu chuan US President Donald Trump len Florida summit an nei truma thil thleng soin Iran chungchang thui tak an soidun thu a soya Iran chungchang an soi Iran chu uranium enrichment a zero ania ngai chutiang ti tur chuan kilogram Zalib Borvel zet Iran ina uranium enrichan nei hi lak chu anga ya hmun tur dik taka da ngai ni tin Trump nen an soidun thu Netanyahu chuan a soya chuti line Iran rama senior official te chuan Islamic Republic sarkar lakan nor hoi hotna lian tham tak mi puiten an nei zelet tharum thona so sang zel kara te an economy tlachheme kara te tuna hian Iran sarkar chu survival mode a tian pom dam kho chuak turin be pui thla ka ngai ni luchhemai theidin huna anding tina ani Iran sarkar official then khat chuan ramdang sipai be na laka Iran sarkar chu inbuat sei angai bok ni in an soya chutiang tok thean ni wang chuanin mipui nor hoi hot hunun tura sarkar aboi la le economy tlak chet line ramdang beina ron thleng thei laka anin bot sei angai ni na soi kumsang kha zuga somsari pakwa revolution Iran a hian omin chuta thunei na changtu Islamic Republic chu tuna chuan survival mode a omani tamkho chuak tura abei angai ta nei ti hi Iran official te pom dan ani Air Force 1 chunga a chuan na a thuthar thedar tu ten kom na Trump chuan Iran nungchang kan en chiang meka Irana nor hoi hot le sarkarin a chan le dan hi uluk tekin kan vil renga kan thlir renga tunma anga mitam tak poi seilo a that chiam ani chuan United States chuan tuna hian Iran chu anuai mai thei tin Trump chuan Air Force 1 atangin a soi British Daily The Times sina intelligence report a share dan chuan Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei kumsomret paruk chu security force ten nor hoi hot lian zelan mit theilovemo buena lian zel economy luchhemek te chutiang an thunun theilovani chuan a chung tenen Tehran atangin Moscow an tlan chhemai thei ni na puang chutiang chu ro manna om ningai turani plan B chu Khamenei le tho puite le chung nai tak te tan ani chumi a zona fapa le nominated heir apparent Mojtaba po atel niin intelligence source chuan
the British media the Times a hril kumsang ni somni pali December thla khan Russia President Vladimir Putin le Khamenei te pahnih hian inrem na thuthlung khan lo ziak to Syria President po Russia na hin kung kaina thata kan na ya Bashar al-Assad chu Russia rama khan lo tlan che to bok hani inrin ni tang khan boru khia so sang zual ni na langa Islamic Revolutionary Guard Corps chuanin Ilam Khotlanglam province a Malek Shashi county a Norhwe hotte silai mangin anbe ni in anpuang Irana Kurdish minority member palian thi ni in soi hani Iran Human Rights NGO pakhat chuanin Malek Shashi Security Force ten Norhwe hotte anbe ni in an soya liam somthum man ni in an puang bokani tiang chuan Iran a hian boruak apun lun chhoviau ni in langa an currency po an hiam viau to ni in lang kar khat kalta khan Norway hot hi mi tam tak in an thlop chho tana sumdon mun tam tak neitu ten an thlop chho boka university zirlai ten nor hi an ron support to boka tiang chuan provincial khopui a try dar chho meka Norway hot tu ani telin an pung chho ni in lang Irana clerical ruler dulona Iran Islamic dan mangarorel tu Islamic torkar chu dulona tuna hian dian takena kal chho mek ni in lang Iran hian kumsang hela somni panga March thla atang khan inflation 36% zet mayan ma chon to a real currency hi dollar na na khai khin chuna hlutna thlaniam tak ani Iran nuclear program chungchang international sanction Iran ina an to mek lai karate US ina na taka sanction manga arrek mek wang hian Iran ram economy chu atla chemek nia soi ania tui electric lama har satna an tok boka khovel pumhua pa financial institution tam tak chuan changhela somni paruka Iran hian recession ama chhondon ni in an puang hian ani kha thunei tu ten Norway hotu te chu amuanam zonga biak rem tuma mala tura anti line Khamenei Iran supreme leader chuan buena siam tu te chu anom na mun tura da zelan ngai ti khana soya hian boruka ti punlun bok nia soi ani ole Iran hian engen ma chon zel don tuna hian buena lian tak an to kania Norway hotna lian tham tak mairam pum huapin tuna hian kal chho puyania an economy an hiam chho viau to maya an economy tla cheme kania hemi wang hian Norway hot kha ania ma ro chu tuna hian agenda danga akang kai chawa an sarkar Islamic State rorel tu te laka lungoi lo na lian tak tuna hian om chhole tamek bok ani ngen ma chon zel don ti chu kan ngai chang zelanga Donald Trump hian Iran hian ami puite ral thuam manga anor chhun zoma mithian pung chho zel ani chuan ain rol don ni khana soya engtin nge engang chin nge ain rol don ti ero a soilang lo thung ani engponi se Iran hian hun khir tak an ma chon mek ni in lang engen to zel don he channel kal tlang hian in longa chang zel don nia